Dutangire tubaha ikaze inshuti bavandimwe mudukurikiye. Iyi ni ya YouTube channel yanyu ya Muziga TV. Reka dushimire wowe ufashe umwanya ukana subscribe nawe utarabikora ubikore kubera ko ni inkunga ikomeye kandi no guteza umurimo w'Imana imbere nkuko mubiruzi rero kuri kamera zanyu. Hano dufite abatumirwa beza cyane tugiye kuganira. Reka tutange tubaheza ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Ntuyehaye Samson. Abantu bakunze kunyita n'irya Gaspar ariko ntabwo ari ryo ryanditse ku byangombwa byanje. Bamwe abanzi baranze ariko benshi wenda ntabwo banzi. Nkaba ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Iowa. Yego. Nahaje turutse i Burundi niho nabaye iminsi myinshi cyane. Yego. Nkaba maze nk'imyaka hafi 7 hano muri Iowa. Ndumva maze ko umuturage. Ngira ngo ni kuko nguko. Reka duheze ikaze Pastor nawe yibwira adukurikiye. Murakoze. Amazina yanje nitwa Mvukire Fred. Nkaba ntuye muri Ohio. Aho niho ducumbitse niho turindiye isezerano ryo kuja kwa Yesu. Uyu munsi rero tukaba turahangaha muri Leta ya Iowa ku mpamvu z'umurimo w'Imana. Yego. Turi hano ku mpamvu z'umurimo. Iyo mpamvu twaje tuvi iwacu kugira ngo tubashe kuba hano ngo tubashe ku imbere y'Imana dusingiza Imana turamya Imana. Murakoze. Wow, murakoze cyane. Aba nibo batumirwa turi buze kuganira kuri uyu munsi wa none. Reka tubabwire yuko turi muri state ya Iowa Des Moines. Aho twahuriye n'aba bakozi b'Imana. Hari igiterane cha Arshe Ministry. Tubwire impuru yaha ya Arshe Ministry. Murakoze. Kuko uvuye kubivuga twebwe turahangaha ku mpamvu z'umurimo. Twafite igiterane cha Arshe Ministry. Nguko nashobora kubisobanura. Twaje muri iki gihugu tuvuye mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Aho niho rero uyu murimo watangiriye. Murakoze. Murakoze cyane ku bantu bumva Arshe. Hari ababonye Arshe none, hari n'abamaze imyaka myinshi bakurikira Arshe. Kuba atazi Arshe cyangwa se bumvise Arshe bwa mbere cyangwa se bayikurikiye kuri ubu nyine. Arshe ni iki? Iyo abantu bavuga Arshe abantu bishatse kumvikanisha iki Arshe ni iki? Murakoze cyane, cyo ni ikibazo ciza. Arshe n'abaririmbyi. Kuko navuye kubivuga turi mu gihugu cy'u Burundi niho twari dusuhukiye. Tumaze kuhagera rero ntabwo twashoboye kumanika inanga zacu. Twashoboye kuba imbere y'Imana. Bigaraho rero dutangira umurimo. Uwo murimo turicara, tumaze kwicara umunsi watangiraga tuza kubona kuko izina ryacu tugomba kwita umurimo twatangiye. Tuwita Arshe. Arshe bisobanura ngo inkuge. Inkuge muze mwinkuge burya abantu benshi barumva icyo nshaka kuvuga. Yego. Rero Arshe uko niko twitwa, ariko kandi cyane impamvu yacu nyamukuru no kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi. Yego. Murakoze. Ya murakoze. Reka ngaruke kuri Pastor hari. Nubwo watangiye wibwira adukurikiye ko ndavuze kuri Pastor nije bivuze. Bombi turimo kuganira n'abashumba, niyo mpamvu rero ako kantu nako tugashizemo. Arshe nkuko Pastor mugenzi wavuye kubivuga i Burundi, nyuma yuko muhuriye i Burundi, mwahuriye i Burundi muvuye he? Urakoze cyane kubaza ikibazo cyiza wenda nyine kugira ngo abantu babimenye neza cyane. I Burundi twahuriye, navuga ko hano twari tuvuye muri Kongo. Iwacu ni muri Kongo. Murabizi byabaye muri Kongo by'intambara, dutangira guhunga twese tuje i Burundi, niyo twahunze ibihe bitandukanye. Ariko kandi twese twaje kwisanga turi mu Burundi, kwisanga mu makamba atandukanye kuko abantu benshi wenda babizi. Ariko rero aho twari duhuriye mu nkambi yitwa Imwaro, niho twahuye. Hanyuma tumaze kuhahurira biba ngombwa ko narishiza kuvukira aho ngaho muri iyo nkambi. Rero kuvuka kwa Arshe bwa mbere ibaho, iryo zina turihitamo twarihisemo turi mu nkambi y'Imwaro ubwo twatangizaga itorero rya Bethlehem i Burundi. Wow, byiza cyane. Nemerera nkiri kuri wowe. Arshe yatangiye nimba wibuka mwari bangahe
kubera yuko ijambo rya mbere mwari muvuye mu gihugu ca Kongo muvuye mu bice bitandukanye mwese muhuriye mu Burundi mugira iyo vision kuvuga ngo muyite Arche ico gihe mwahise Arche iyo muvuga ngo twahise Arche mwari bangahe mwari umubare ungana gute? Ndibuka ko twarabarimvyi batari bike bari benshi kubera ko ryari itorero ubusanzwe ryari itorero twari dusanzwe dukoreramo tukiba muri Kongo iwacu itorero rya Minevami niryo twabagamo hanyuma rero tugeze i Burundi biba ngombwa ko tuja muri Bethlehem rya torero ryose uko ryakanganaga ryose rya Minevami twese twama duhinduka tuba Bethlehem tuba Bethlehem uwo munsi nyine n'umunsi twase dutangira na korali yacu ubwo twayitangiye twara abantu batari munsi ya 30-40 uko twari benshi gose n'itorero ryose nukuvuga ntabwo ari bya bindi by'amatorero ngo abantu bavuye mu itorero bagenda umwe babiri batatu twebwe byari itorero rizima ryose riri hamwe duhita gusa duhindura izina tuva muri umoja yari hari ico gihe duhita tuja muri Bethlehem twama dutangiza na korali kandi yatangiye kera imeze neza ari korali irimo ibintu byose ndibuka ko ico gihe za piano niho zari zigihaye ziza nitwe twari tuyifite twenyine ngirango wow ndumva ari amateka meza cyane bivuze yuko umunsi itorero rivuka na umunsi Arche yavutse. Yego kabisa ni wow byiza cyane. Hanyuma kuri Arche nyuma yo gutangira kugeza kuri ubu nyine ico gihe mutangiye ndabizi gutangira umurimo w'Imana biragora abantu bagenda bahura n'imbogamizi zitandukanye ico gihe Arche ivutse ni nk'izihe mbogamizi mwabashe guhura nazo kugira ngo mufate umurimo w'Imana kugira mushike kugeza kuri none ugikomeye? Arche ivuka ico navuga yavutse mu gihe hari nko gutera imbere kwa makorari bitarikiri bya bindi bya kera twari tumenyereye byo gufata ibande tukayishira muri radio y'indirimbo yavutse igihe amakorari yarasigaye bakora abakorari yarasigaye bakora indirimbo zabo bakunda igitero bakora indirimbo zabo bisa nkaho nyine ari ibintu bisa nkaho tugiye kugira challenge cyane kubera ko bizaba bigiye kwiga ko turirimba nkuko byari bigoye ko abantu bari indirimbo z'abandi ndibuka ko twakundaga kurimba cyane indirimbo za korari ya Umoje Bujumbura kenshi twarazirimba pe ariko challenge zari zihari nuko twagwanaga nuko tutagomba kuririmba indirimbo z'abandi ndetse ico gihe havutse indirimbo yacu ya mbere nyine yitwa Arche Choir iyo ndirimbo niyo yabayeho ya mbere niyo yatangiriyeho nyine ya mbere yo kuvuga ngo tuzamamaza ubutumwa bwiza sinzi ko bariko bahanura ko tuzaja kubwamamaza ariko nico gihe yatangiye iyo ndirimbo duha twumva ko tugomba gutangira natwe tugakora izacu ndirimbo noneho tutagiye tuza twiga indirimbo z'abandi niyo challenge yari ihari kuko n'abahimbyi bwose ntago bari bataraba benshi ya nkuko nabivuze gutangira umurimo biragora by'ukuri ariko tubwiye yuko mwe mutangira muri mufite piano kandi ico gihe tuzi ko ico gihe abari afite piano bari abantu b'imparugwa cyane. Hanyuma ikindi reka ngaruka kuri pastor nawe hariya ico gihe Arche ivutse wari uhari yavutse uhari cyangwe waje usanga ihari? Murakoze cyane nje Arche ivuka siho narindi ariko naje kuyigeramo ndatekereza kuko wenda yari taramara umwaka nibwo naje nsanga bacu baratangiye bita nkomenezaho dukomeza umurimo w'Imana twese hamwe. Murakoze. Tukiraho ngaho niki wibukira kuba mwatangizanije Arche bwa mbere? Ni byinshi cyane ni byinshi cyane rwose urumva umurimo watangiriye hariya mu gihugu cy'u Burundi turi impunzi ico gihe ico mbibikiraho ca mbere nuko twafataga umwanya munini wo kuba imbere y'Imana mu mahuduma niko twavyitaga tukacumwe tubaye dusengera umurimo iyo ntekereza ibyo bihe byose rero ndibuka abavandimwe twari tubana ico gihe ngasubira nkabibukira twagize umugisha ico gihe munini wo gukora ivuga butumwa twagenze imisozi twamanutse amataba twikoreye amapiano twikoreye amabateri kenshi imvura ikatunyagira ibyo byose rero ni amateka ngenda nibuka kumva nkumbuye bagenzi banje benshi tutakibana. Murakoze. Ugize neza cyane buriya iyo umuntu yibuka buryo umurimo watangiye hari uburyo umuntu abona iyo image irimo kumuza marimo kubivuga. Tukiraho ngaho twaye tubona indirimbo nishi kugeza kuri ubu nyine habamaze gusohoka album zingana gute za Arche? Ndatekereza kuko album zimaze gusohoka ni nishi ariko izo nibuka ni album zigera kuri zitatu kuri zitatu nizo tumaze gusohora
izo ndirimbo ni indirimbo mwaguze kuko hari abahanzi bamwe usanga aje gusohora indirimbo akayigura, mwe mwaraguze mwariyandikiye bimeze bite? Murakoze cyane. Niko natangiye mvuga Arshe twagize umugisha munini cyane, nayo mpamvu n'uyu munsi wa none ahangaha turi mu mahanga twumva ko tugomba komeza umurimo w'Imana. Twagize umugisha wo kubana n'abahimbyi bacu benshi kandi beza. Mu yandi magambo indirimbo zose twasohoye ni indirimbo zacu twiyandikiye twenyine. Yego, murakoze. Byiza cyane kuko bivuze nagize amahirwe yo kuganira n'umwe wabayeho ico gihe Arshe itangira, umuririmbyi ambwira yuko yibuka neza igihe bari mu ihuduma bafatwa n'umwuka wera, habaho ubuhanuzi vuga yuko bamwe bazabacuranzi abandi abahimbyi, ni naho haje n'ubuhanuzi uburyo abantu bazaje mu mahanga baje mu bigo bitandukanye. Ico gihe sinzi nimba wo dukonjorera akantu gato kugira ngo ube nk'udukwegera iyo shusho kuba dukurikiye kugira ngo bumva ayo makuru. Murakoze cyane. Rwose ndumva wankumvuje amateka twaciyemo. Niko nakubwiye ngo twagize ibihe byiza cyane byo kuri imbere y'Imana. Iyo abantu bari mu nkambi tuba dufite umwanya ukwiye wose ko imbere y'Imana. Twagaza tuja mu masengesho tukamara icumweru nta muntu n'umusoka twadusenga. Muri kwa gusenga rero twagiye duhura n'imbaraga z'Imana, amandiko akandikwa abandi bakayasobanura. Nibwo rero hagiye haza za message zivuga kuko mu gihe mu myaka iri imbere ko uyu murimo uzakomeza gukorwa kandi ukamamara kugera mu mahanga. Yego. Noneho rimwe rimwe hari ubuhanuzi buza bukabasanga mu kibanza mubona gisa n'ikigoye cyane. Rimwe na rimwe kubwemera akabaho gutekereza kunini cyane. Ariko by'ukuri cyo gihe twabonye umwanya ukwiye kuba imbere y'Imana, turasenga, Imana ivugana natwe, Imana itubwira amakuru y'ubuzima bwa Arshe. N'uyu munsi wa none rero iyo tubona twicaye turi muri Amerika twahuye nka Arshe ku mpamvu zo kubasha kwamaza ubutumwa bwiza, aya ni amateka maremare twari twicaranye mu agenda yacu kuva kera turi mu makambi kuko tuzagera nino, kandi umurimo w'Imana ugakomeza ukamamara, ubutumwa bw'Imana ugakomeza ukavugwa mu mahanga. Murakoze. Byiza cyane. Kangaruke kuri Pastor Gaspard hari ivuga ubutumwa byarakozwe ku bwinshi cyane. Mwagiye muhura n'intambara nyinshi zitandukanye kuko kwa mvuga ibi ngibi nuko bifitiye ibihamya n'amakuru amwe namwe, bamwe muri mwebwe bagiye badukonjoreraho, ariko tuvuga ngo reka tubarebe tuganire namwe. Iyo muri Arshe havuzwe ijambo mu mugongo manga, iryo jambo riba rishatse gusobanura iki muri Arshe? Ni sinyale, ni icibutso, ni ngiki muri Arshe? Ndibaza hari indirimbo twakoze ubushize nyuma, twakoze yitwa ngo waraturinze Mana waradutabaye, ngo muri mugongo manga waratwiyeretse. Yego. Ndibaza iyo mugongo manga uyivuze uvuze ahantu mu Burundi, ubwo Arshe yarigiye muri sorti igiye Bujumbura, yarigiye Bujumbura muri sorti niko twazitaga sinze mwivuga butumwa. Hanyuma abashike bagira ikibazo mu nzira c'imodoka, imodoka noneho biba ngo murabizi ko iriya myaka igihugu cy'u Burundi nta mutekano cyari gifite, cyari kimeze neza. Hanyuma biba ngombwa ko barara ku musozi, biba ngombwa ko barara ku musozi badafite aho baje batagize gute. Aho muri mugongo manga rero umusozi w'i Burundi, barara aho ngaho, buraca baza kuza uwundi munsi bukeye ubona kumanuka baje Bujumbura muri sorti. So iyo bavuze mugongo manga rero nuko aho hantu hari ahantu hateye ubwoba kabisa, ntabwo ari ukwangu hari mubanzi bikomeye. Hanyuma ariko Imana irabarinda, baraharara, buraca mu gitondo buca bamanuka baja i Bujumbura. Rero mugongo manga na ahantu mu Burundi twagira ikibazo c'imodoka, turaharara hadatekanye, nta muntu n'umwe kabisa, tuzi ko wenda budaca, ariko nyuma yabwo Imana dufasha buraca, ivuga ubutumwa rirakomeza. Murakoze cyane. Reka mbagarukeho mwembi kuri iri jambo. Abadukurikiye ko barabona ahangaha muri abapapa, muri abagabo bakuru by'ukuri kandi bubatse bafite ingo, kandi muri pastori. Ese ubu pastori mwabuherewe muri iri tsinda mwaremye cyangwa se mwabuherewe ari uko mugeze mu mahanga byo bimeze bite?
urakoze cyane ndibaza ukibajije ikibazo cyiza kandi twembi watubajije. Turi abapasitori benshi barabarinzi muri arishe. Subira inyuma gato nje umunsi wa mbere arishe itangira, umunsi wa mbere hari muri 2006, umunsi natangiye ndi secrétaire wa chorale. Umunsi bwa mbere nyine nahise mba secrétaire. Nyuma yabwo turakomeza nyine baza kuza abapasiteri hano nabo turabana baza kuba president wa chorale iminsi itari mikeya n'abandi benshi. Nyuma yabwo yabaye pasiteri imbere yaje. Nyuma yabwo naje inza kuba pasiteri ariko kiri muri rya torero rya Betelehemu niho nabereye pasiteri i Burundi mu mwaka w'2016. Nibwo nabaye pasiteri naje hano muri Amerika ndi pasiteri. Wow. Yego. Reka twumve pasiteri nawe hari. Murakoze cyane. Mbere yuko nsubiza kino kibazo bajije na kongera kuzo wacu avuye kuvuga bijanye na Mugongomanga. Kubera ko ndibuka ko ico gihe ntiyari ahari. Ariko je nari mpibereye. Kandi ico gihe ngira ngo nije wari president inyoboye abaririmbyi. Ndibuka twari Mwaro tuhamagarwa kuja mu ivuga butumwa i Bujumbura muri mwitoro bitango ni Kanani ngira ngo ni Mantibeshe. Noneho duhaguruka iwacu bwari bwije jara amasaha yari saa 10 za nimugoroba. Yego. Dufata imodoka bitango ni Memento. Turamanuka tugeze ahantu bita muri Mugongomanga dukunda kuvuga. Imodokari ihagirira ikibazo. Nukuvuga ko aho hantu twagiriye ikibazo hari hagati y'Imwaro ni Bujumbura. Kandi ikibazo uko cari giteye nuko nguko. Aho hantu nta rezo twari dufite kubasha guhamagara iyo tuhaye tuje. Abo twasize iwacu muhira Imwaro mu nkambi noneho baduhamagara ntibatubone. Yego. Aho twari ko tuje Bujumbura nabo rero bahamagara ntibatubone. Bagara batangira kubaza abanyabujumbura kuko abantu babo bashitse. Yego. Bavuga kuko batigeze bashika. Abasigaye naho twari ko tuja bose bagira ikibazo. Noneho ico gihe hari umutekano muke cyane. Haje kuba mu ijoro ndibuka twari twicaye ku muhanda twabuze uko tugira. Zageze naho umushoferi wari udufite kubera umutekano wari mukeya ahita aducika arigendera. Tubasigara twonyine n'imodoka yari yapfuye twicaye ruhande. Icari kudutera ubwoba cyane ico gihe ndibuka. Haje kuza abantu benshi abanyagihugu bakaza bakatuvugisha abandi bagatambuka ariko haza kuza umugira neza umwe muri bo. Yego. Araza aradusuhuza aragenda. Amaze kugenda imwanga munda arongera aragaruka araza dusanga twicaye hahandi. Aratubwira ngo hano hantu tibishoboka ko muharamuka ngo bikunde. Aha ni mu mutekano muke ushoboka. Yego. N'abanyagihugu iyo bahageze bakahatinda bahasiga ubuzima. Kanswe mwebwe babashitsi mu gihugu no kuvuga ko hano hantu ni mushake umutunganye ubugingo bwanyu ntibuca mu kirimo. Atubwiye ayo magambo rero nawe urabyumva twumva tugize ubwoba bwinshi. Ndetse nk'abayobozi dutangira gushakisha ukuntu byo twashobora gukora. Ndibuka twakoze inama ho mu ijoro. Yego. Tuvuga ngo nibura kuko hari mu kibira kinini cyane c'inturusi kibira kinini. Twanja kuvuga ngo nibura dufata abantu babiri bazabaja mu ishamba barari yo ngiyo abandi mu ishamba barari yo ngiyo nibura turebe kuko hari aborokoka. Yego. Twageze muri iyo ntambwe muri uwo mwanya. Tukira aho ngaho rero wa muntu aza kutubwira ngo umutima wamwangiye ko atahangwa dusigaho ngaho. Aratubwira ngo ndabizi ko no mu rugo iwacu nta mutekano uhari ariko kandi nimuze mbajani wanje nimba mupfire iwanje afazari mpane namwe. Uwo muntu ndibuka yaradushoreye mu ijoro aratujana. Ivyo yakoze ni giki rero yatugiye imbere aratubwira ngo twese dutonde umurongo inyuma yiwe. Kandi buri muntu wese agenda acecetse mu buryo umuntu naje gukorora azabasha gufata akanwa kugira ngo ntibumve ko yakoroye. Kuba twara ahantu mu mutekano muke cyane. Ndibuka turagenda iyo joro dushitse mu rugo iwiwe yarashitse tugabura ku amazi abiri bamwe baryama mu nzimo yo hepfo abandi haruguru. Haje kuba mu rukerera numva mukanye ngo ziramoka noneho aho twari turyamye umutima ukavuga ngo abacu haruguru kera ibo zarangiye nawe bakavuga ngo hepfo zarangiye ariko uwo munsi tubona ukuboko kw'Imana tubona burakeye mu gitondo turi amahoro turamanuka tuja mu muhanda kugeza ubwo bavuye i Bujumbura baraza bazana indi modokari baradutwara tuja i Bujumbura mu ivuga butumwa. Ico gihe rero niyo mpamvu tubwo Mugongomanga twahaboneye ukuboko kw'Imana na amateka maremare tutazibagirwa. Hanyuma rero ikibazo ca kabiri warubajije ya uyu murimo twawugiriye nk'umugisha munini cyane. Twabayeho turi abayobozi bayoboye aba baririmbyi
uko bivuze mwene data yari secretary kandi igihe kinini cyane nanje nabayeho perezida w'uyu murimo igihe kinini cyane kubera kuko twabaye imbere y'Imana cyane bigaraho ababyeyi bacu bari bashumba bacu batwizera batangira kuturobanura inje ndibuka ko bampaye inshingano yo kuba umupastori mu 2011 ariko bankuye muri yari ndi perezida bahita bantwara muri baraza bampa inshingano bahangira umupastori bivuga ko ico gihe twayoboye neza babona dukwiriye guhabwa inshingano zo kuba abashumba murakoze. Asante cyane, reka dushimire Arshe yose aho iri, bivuze yuko Arshe nyuma yo kubaho mwayibereye abayobozi murayirera irabarera gituma itorero ribifuza ravuga ati ubu nyine twubaheza inshingano zo kuyobora itorero bivana n'uburyo tubona muhagaze muri uyu murimo kugeza kuri ubu nyine byiza cyane. Hanyuma rero wamaze igihe kingana gutura umuyobozi wa Arshe? Umuntu kuvuga ko ico gihe nje nageze muri Arshe hari mu 2006 mu kwezi kwa 11 nahawe inshingano mu 2011 nukuvuga ngo ico gihe cyose naruguye kugeza none kugeza uyu munsi wa none ni nawe umuyobozi wa Arshe kuri ubu nyine. Yego. Asante sana Pasiteri, yatekereje cyane, wavuze amakuru aratekereza cyane, namubonye yagumye gukurura ayo makuru neza. Wabaye muri manda zingahe za Arshe? Ndagira ngo nawe kuvicugira n'ubura wacara umuyobozi wayo. Sinzi ko nabivuga manda nabayemo ko zingana, ndibaza ko nazibayemo zose. Gusa ntabwo zose nazikozemo nka secretary, zimwe nazikoze nka perezida, izindi nyine nazikoraga nka secretary. Yego. Ariko ndibaza ko sinzi ko ushobora kuvuga ko ntazibayemo zose, kuko navuye mu rugo nja kwiga umwaka umwe ndasura ndagaruka, ariko nabaga ndi umuyobozi ntabwo fondatega ndi yoreka ko umuyobozi gute. Byiza cyane. Hanyuma Arshe muyitangira subiye inyuma gatoya, ico gihe mwari mukira abasore mwese cyangwa harimo n'abapapa cyangwa se abadamu bubatse? Je ku giti cyaje nari nkiri umusore. Asante. Yego, ariko hararamwe n'abagabo bamwe n'abadamu. Impamvu mbaje ico kibazo ni kubera yuko kuri ubu nyine, impamvu mbaje ico kibazo ni kubera yuko kugeza kuri ubu nyine abantu baririmbye uyu munsi novuga ngo nabuzukuru ba Arshe. Umva ni gitangaza, biratangaje, birashimishije kuvuga ngo mwe murimo mukuriremo mushakiremo, kandi igitangaza mushakane hagati yanyu muri murimo mubyariremo abana nabo babyarire muri wa murimo, byukuri biranejeje cyane. Kuri ubu nyine rero turi hano muri Ayoba mu giterane. Iki giterane gihari kuri uyu munsi ni giterane ngaruka mwaka cyangwa se ni giterane kibaye rimwe bikarangirira aho ngaho? Urakoze. Igiterane uko tuzifuza nuko tubitekereza nuko tuzumva twebwe, ni igiterane ngaruka mwaka cyabaye ubu kibaye n'ubwa kabiri. Mwaka ushize cyarabaye kibera muri Ohio, uyu mwaka cyabereye hano muri Ayoba. Ahubwo turagitangiye, wenda tuzara kugisoza twamenya aho kizabera ubutaha, ariko ndibaza yuko Imana izadushoboza tuzakora byinshi cyane. Wow, byiza cyane. Reka mbaze Pasiteri hari Arshe kubokinera kuyigana ubu ntikiri korali y'abaye ministry. Yego. Uwo dusobanurira impamvu ubu nyine ari ministry, kuko abantu benshi bazi Arshe ari korali babona n'amalbum menshi hanze. Kuri ubu nyine muri diaspora, nyuma ko mugeze muri diaspora iba ministry, ese uwo tubwira impamvu yabaye ministry? Murakoze cyane. Ndatekereza kuko nakubwiye ngo Arshe itangira twagize umugisha wo kwimbere y'Imana. Nabwo ico gihe bamwe muri twebwe benshi Imana yagiye baheza impano, bamwe babahimbyi, abandi bakandika amandiko, abandi bakayasobanura. Nibwo nzanibuka ko ari bw'Imana yagiye ivuga kuko tuzoja mu mahanga. Yego. Kandi ikavuga ko hafi ya twese tuzagenda abari muri Arshe ico gihe. Niko navuze ngo hari igihe rimwe na rimwe ubuhanuzi buza ukagusanga ahantu ubona hasana bidakunda, ukumva ko bidakunda nyine. Yego.
ariko rero ibi twari dukora uyu munsi wa none si ibintu byapfuye kuza giturumbuka oya ni ibintu twari dutegereje ahubwo byari mu masezerano yacu n'Imana yego turi mu nkambi Mwaro nibwo Imana yavuga ko tuzoja hanze za Amerika za Canada za Australia n'ahandi kandi Imana ikavuga ngo kubera kuko mwankoreye mwitwaye neza muri uyu murimo nzobajana mu mahanga aho muzatatanira hose nzoza nongera kandi mwese mbahuze bw'uyu murimo muzoza mwurira indege muhurira ahantu runaka muhakorera umurimo w'Imana yego iya masezerano nukuvuga ko twari turayafite mu agenda yacu nayo mpamvu rero uyu munsi wa none nkubwira ngo tumaze rero kugera ino turatekereza dusenze umutima twemeza kuko igihe hari iki cyo kongera kandi gutangira uyu murimo wacu wa Arshe tubitangira twabitangira ari ibintu bito twumva ko ari ibintu bito cyane ariko inaje gusanga iby'Imana buri gihe cyose iyo bitangiye ari bitoya nibwo bibasha kugazuka bikaba binini yego twabitangiye ari agatekerezo gatoya k'igitaramo c'abantu bakeya ariko ndibuka ico gihe dutangira umwaka ushize twabiteguye ari bitoya ariko biza kuba binini cyane ndatekereza kuko abantu bacu bose baharishe mu mastate yose agize kino gihugu batuyemo hafi ya bose baritabye yego n'uyu munsi wa none ngira ngo mwababonye abenshi bitabye hari abavuye Canada hari abavuye za Texas hari abavuye Kentucky hari abavuye ni henshi bagiye baturuka uyu murimo rero turi muri Ohio rero dutegura igiterane ico gihe dushoje yego nibwo twicaye turaganira tuganiriye turavuga ngo twari twateguye kino ari igitaramo none murabibona gute kubera kuko byari bishigikiwe n'Imana kubera ko cari igihe c'Imana kubera ko Imana yavuganye natwe rero nibwo havuyemo igitezo kivuga ngo kino kintu nimureke kibeho kiza kibingaruka mwaka buri gihe cyose kandi kwese duhure noneho haje ico gitekerezo rero tuza kuvuga ngo ubwo bibaye gutyo rero ndeka tube ministry rero tuyigire ibe ministry hanyuma rero itangira ibikorwa byayo muri ubwo buryo nyine aho niho havuye igitekerezo ariko canje yandusubiye mu by'Imana yavuganye natwe kubuye umurimo uyu munsi rero Arshe ntabwo ari abaririmbyi barya bakera batangiriye mu nkambi ubu rero ni Arshe ministry uko niko byagenze n'ubu niko bimeze murakoze byiza cyane rero hanyuma rero ngiye kubariza abakunzi banyu kuko Arshe ifite abakunzi benshi cyane ndabizi neza ahantu Arshe iri ni ngombwa ngo abantu babyigane kubera imbaraga z'Imana zibarimo reka mbarize abakunzi rero abo kwifuza kujoininga Arshe ministry mwe bimuze kugisubizaho kuko n'ubundi mwe mbimura abayobozi bayo kubera yuko harabakunda Arshe ku rwego wumva uburyo bavuga Arshe ukagira ngo nibo ni nk'abo ba visionnaire wabo kandi ukumva abenshi bifuza kujoininga Arshe ese ku muntu wifuza kujoininga Arshe niki gisabwa murakoze cyane abarundi ne bacu baravuga ngo biza biryoha uko bisangiwe by'ukuri ndatekereza kuko umuntu wese yumva kuko yaza gufatikanya natwe waba ari umugisha kuri Arshe kuko intego yacu nuko kwamamaza agakiza nuko kwamamaza ubutumwa kagira ngo tubabonye ahubwo twabishimira ndetse twashima Imana cyane uko buriya ubumwe nizo mbaraga yego baje rero tukongera tukabana ndazi kuko zabari izindi imbaraga ziyongereye zo kubasha kwagura no kubasha kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose murakoze cyane pastor ko baze naco kibazo nyine ese kuza muri Arshe ko mbona hari abakunzi benshi bifuza kujoininga nukwandika demande bimeze bite ni mutubwira amakuru urasekeje cyane ndibuka kera tuja mu ikorari nayigiyemo nyine nari nkunda korari cyane ku buryo nabaga mu marepetition y'amakorari kandi ntazibamo none uwo munsi wa Arshe ya mbere yabaye nibwo nahise nja mu ikorari nta demande nanditse ariko ubwo nari nkora nka secretary nibuse yuko umuntu wazaga mu ikorari yategeza kwandika demande kandi kabanza ikanza ayo makuru turayafite kwico gihe abantu bakandika demande kugira ngo bagere muri Arshe niko zari bimeze mukavyiga urumva ni nka application niko zari bimeze kabisa ariko ubu nyine gose ubu nyine nta demande abakeneye kujoininga Arshe
minisiteri nziza cyane nibwo tugaye dutangira yatangiye kera ari korari ubu nyine ntabwo ikiri korari kubera ko dutuye ahantu hatandukanye niko nabyita ni ibihugu bitandukanye turimo rero ntabwo bizatworera gukora korari isanzwe ariko dufite minisiteri kandi urumva ikorera mu bihugu byose Amerika ifite amasiteti menshi Amerika ya ruguru ariyo za Canada bariyo za Belgique mu Burayi bariyo so muri Australia bariyo rero kujoininga Arishe nsubije ku kibazo wambajije bisaba gusa kuba uri umukristo kandi wumva ko ushaka kwamamaza ubutumwa bwiza icyo ngicyo kirahagije kuba wajoininga Arishe tukiri aho ngaho rero niki kuri ubu nyine muduhishiye nyuma yuko tubonye muduhaye album 3 ubu nyine niki murimo kudutegurira ku bakunzi ba Arishe Arishe ndibaza ko ubu nyine izaba ifite imbaraga nyinshi kurusha iza mbere kubera ko ibyo twakoze mbere twabikoze dushojwe n'Imana ariko kandi bituvunye ariko ubu nyine birasa nkaho ubu nyine icyo twashaka gukora cyatworohera cyane kurusha mbere uko twari tumeze mbere siko tumeze ubu nyine rero ndibaza yuko ibyo dufite biri imbere nibyo byinshi kandi nibyo byiza kandi ndetse byiza cyane kurusha ibya mbere ubu nyine dufite twateye imbere bikomeye uhereye kuba guhera n'ubu nyine kuba twicaye aha ngaha turi kuri izi shusho dukora tubikorerwa n'umuririmbyi wacu icyo nacyo ni ikindi kintu kigaragaza ko twateye imbere ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere dukenera gukora indirimbo zijya dukora twabyitaga ngo twakoze audio ngo tuzokora visuel niko twegeza tubivuga noneho ubu nyine ho tugize ngo tubikore tibisaba ibintu birebire tibisaba byinshi ko dushakisha twahita tubikora ako kanya mu by'ukuri icyo nzi neza ndashidikanya imbere hari ibintu byinshi byiza turacyari ko twiorganiza ko turacyari ko dutunganya ibintu byose ariko minsi iri imbere ndibaza ko tuzaba dufite umurongo mwiza kandi muzatangira kubona ibikorwa bya Arishe byinshi kandi byiza cyane byiza cyane reka mbwira abadukurikiye yuko Arishe ni umuryango munini cyane tugize ngo tubare umubare w'abantu bagize Arishe sinzi ko twabona umubare wa Arishe kubera ko Arishe ifite abapapa abamama abo bose ni abatangiye ari urubyiruko ariko kuri ubu nyine ifite abasore abakobwa ifite ndetse n'abuzukuru n'uyu munsi twababonye n'ibitangaza by'Imana hanyuma rero tugana ku musozo rero iyo nkora ikiganiro ngiki siga umwanya w'abatumirwa turashaka ko twaganiriye ariko nababajije ariko ntabwo mufitisha mu mufite ku mutima mwifuza gutambutsa kugira ngo abadukurikiye babyumve rero umwanya n'uwanyu murakoze cyane mu magambo magufi umurimo w'Imana kurakogwa hagari kurakogwa kandi urakomeye kandi uranakomeje rero icyo dusaba Arishe bose aho bari uyu murimo kuba twarawutangizanyije twese twaba tugera mu buzukuru niko nabyita abana bacu nyine bari muri Arishe abana bacu kwaririmba muri Arishe ntabwo ari ibintu byo gukina abantu wenda bazita kubona ari abagabo babarimbana n'abana babo ntabwo ari ibintu byo gukina rero umurimo urakomeye kandi kurakogwa kandi uzakomeza gukogwa abakeneye bajoininga hakiri kare n'abandi babifitemo intege nke demande sarashigwa bakomeze bakora umurimo w'Imana kuko ibyiza ndabizi ko biri imbere kandi kuturitegura gukora cyane kurusha uko twari dusanzwe dukora rero rwose ndumva nararikira abantu cyane gukorera Imana haba ndetse niyo baba mu zindi za minisiteri nta kibazo kirimo bazibamo bakazikoreramo muri Arishe bayamo bakayikoreramo nkuko ntabwo byimirewe ko waba muri Arishe akaba no mu yindi cyangwa ukaba no mu yindi ariko rwose byose ni Imana imwe duhadukorera kandi iyo Mana duhadukora n'izaduhemba rero mu by'ukuri ikintu navuga ni ukubwira ngo abantu nibakore bakorane umwete kandi bakorane n'ingoga kuko iyi Arishe uko isobanura inkuge babivuze murabizi igihe cya Nowa uko byagenze Imana yabonye ko Nowa ari umukiranutsi wenyine gusa mu isi bimaze kuvuga ngo bavuga ngo niwe mukiranutsi ngiye kurimbura isi Nowa uzubaka inkuge ari uzahungiramo rero iyi Arishe ni inkuge na ndirimbo ni kwivuga mu gakiza iravuga ngo none natwe dufite iyo nkuge ngo iyo nkuge ninde nagakiza twahawe kandi ninde ni Yesu Kristo ni ukuvuga ko rero abantu nimuze muhungire mu nkuge iyo nkuge ni Yesu Kristo mube muri Yesu Kristo
muhunge isi yuzuye amazi, yuzuye ibibazo byinshi. Amazi nageranye n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko kandi mwumve ko inkuga ari bwo bukiriro. Yego. Kandi gukorera Imana niko gukira. Ntabwo ari ugukena gukorera Imana mu by'ukuri. Abantu be kubyumva nabi. Gukorera Imana si ugukena. Gukorera Imana ni ugukira. Rero muhunge, muve hariya hanze, muve mu bigoye bitandukanye by'iyi si, muhungire muri Yesu Kristo, ariyo nkuge turimo. Rero baze tubane, dukorane umurimo w'Imana, dukorere Yesu, tuzaja mu ijuru. Isi ni igihe gitoya tuzayisiga. Rero mu by'ukuri Imana abadukurikanye, Imana ibahe umugisha mwinshi, ndabashimiye cyane. Ariko kandi babwira ngo ni igihe cyo gukorera Imana, kandi ni igihe cyo kuba mu nkuge, mugakiranukira Imana. Kuba mu nkuge uyibamo uko wakiranutse. Abandi yarababwiye ati muzasigara hanze, ngo barakomanga ati wakinze. Inkuge ni munsi izakingwa n'Imana yonyine, ariko ubu nyine irakingwa abantu bayinjiremo. Byiza cyane Pastor, tugwaye ikaze. Urakoze cyane mugenzi wanje, arakoze gusigura kandi avuze neza. Nanje icyo nashobora kubwira bari bose badukurikiranye, nashobora gutanga inama imeze gutya. Ntacu Imana itakoze kuri twebwe. Imana yadukuye mu butayu bwari bukomeye hariya mu makambi, iratuzana iduhetse ku mugongo wayo. Ndabona abantu benshi aho kwitura Imana ico yabakoreye, abantu benshi bararangaye muri ibi bihugu twajemo. Nakangurira abantu bose kuba maso. Yego. Kandi rero kuba twaraje muri iki gihugu cyangwa se muri ibi bihugu, uyu ni umwanya wo kubasha gutahura icyo Imana yakoze. Twamara kubitahura neza, tukabasha guhaguruka n'urubyaro rwacu, tukabasha gukorera Imana cyane. Yego. Yabivuze neza cyane, turi mu makambi, twakoze uko dushoboye mu bukene bwinshi, ariko kandi nta munsi n'umwe tutakoreye Imana. Ariko uyu munsi wa none rero hari icyo Imana yakoze, uburyo burahari, Imana yarabuduhaye. Ni byiza ko iyo umuntu aje gukora igikorwa afite uburyo biramworohera. Kagira ngo mbwire bariya bose badukurikirana, be kurangazwa n'ibiri aha hanze. Yego. Ahubwo abantu barusheho cyane kuba maso, barusheho cyane gusenga Imana. Kuko ugize ngo witegereze neza isi uko imeze n'umuvuduko ifite rero. Yego. Nibiha bituganisha ku iherezo ry'isi. Kandi ni byiza ko abantu rero babasha gutahura cyane cyane, tugahaguruka tugakorera Imana. Bavandimwe aho dukurikirana, iki ni igihe cyo kuba maso, si igihe cyo gusinzira, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka tukwamamaza ubutumwa bwiza ku isi hose. Imana ibaheze umugisha. Reka nshimire nanone tuje gusoza, reka dushimire abagize umuryango wa Arishe bose. Yego. Zukuri Arishe irimo abantu benshi, kandi Arishe hafi ya bose uhereye kubayitangiye umunsi wa mbere itangira, ikaba igeze ku buzukuru bawe n'umunsi wa none. Yego. Imbaraga bafite n'umuvuduko bafite biranejeje. Ugize ngo utekereze uyu munsi wa none, ugize ngo uri abantu bitabiriye igiterane, ni umugisha ukomeye cyane. Amen. Benshi basize imirimo yabo, basize imiryango yabo, baje kubwishura ngo babashe kwamamaza. Ari nabazanye imiryango yose. Ari nabazanye imiryango yose. Benshi cyane. Je ndi hano n'umudamu n'abana banje babiri. Urumva n'abandi hari ukuntu nyine bagiye bose baza. Kandi impamvu nta yindi ngo tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Rero bene data mwese dusanga umurimo wa Arishe, ibyo mukora Imana ubwayo irabizi, natwe nk'abayobozi bari imbere turabitahura kandi tubaha agaciro kanini cyane. Imana ikomeze ibambika imbaraga, kandi ndabizi kuko imbere yacu ni heza kurutaho tubaye tuva. Dukomeze dufatane mu nda, dukomeze twamamaza agakiza mu mahanga yose. Imana ibaheze umugisha, turabakunda. Asante cyane. Reka naje mbashimire yuko mwemeye ko tuganira kugira ngo mudusangize ayo makuru, ku mpamvu z'uko abantu bagenda bumva amakuru bitandukanye y'ibice, ariko kuri ubu nyine ukeneye amakuru naya yose, ndetse ufite n'ikibazo ukandika muri commentaire, hanyuma tuzongera kandi tubashakishe tubaganiriza. Reka turasenga, ariko turashimira Muzige TV rwose. Njyewe ndabikunda cyane iyo mbona abantu, nje nkunda ikintu nkunda ko nimba hari umuntu wawe utera imbere wacu, tumushigikira mu byo barimo akora. Rero nkaba nsaba
dufite Arshe nk'uko wabivuze, ni abantu benshi, ni abantu benshi udashobora kumenya umubare. Wenda liste ifite nk'abantu bagera hafi nko kwijana, ariko hari n'abandi benshi wenda ntanafite no kuri liste. Ariko ndasaba ko bakanda subscribe please. Asante. Bayikande kuri Muzige TV, je narayikanze. Asante. Yo nari mfite za telefone nyinshi ngo subire ngo ngume zikande zose. Wewe ni sawa. Ukanda rimwe ukagenda, nta bindi bigusaba, ni rimwe gusa bikama bijamo. Abantu please muza mugogo no gukanda subscribe. Gende muyikande, nta kibazo kirimo. Mukande hose, mukande abafite telefone z'abana bakande, abantu ni bakande, dutezanye imbere nimba ari gihe kivamo twese kizatugera. Hari ibintu abantu batazabamenya neza, hari buriya iyo umuntu wawe ameze neza, atunza atunganiwe, uzugera muri akakwakira neza, uzugera muri akagira icyo wakura, uzugera muri akagira icyo yagufasha. Please subscribe, ntabwo ari ikintu gikomeye. Subscribe, comment, like, turazikeneye kuri Muzige TV. Kandi TV turagushimiye kudutumira no kudeza kino kiganiro. Imana ugweze umugisha mwinshi. Yego. Karibu dusenge dusoza. Dusenga Imana. Bakoze cyane. Natwe turagushimiye by'ukuri. Ndatekereza ko kuko pastor avuye kubivuga. Arishiza gutangira wewe ubwawe warukira umwana mutoya, mwarabayobozi muri Gampe, muri abana bacu bato. Iyo tubona rero uyu munsi mwamukora ibikorwa by'abantu bakuru, biratunezeza. Amen. Aho mutari turabirata, tuvuga ibigwi byanyu muri imbaraga zacu, muri dushimo byacu. Rero Imana ibaha umugisha. Ivyo pastor avuye kuvuga naje nababwira ngo mwese mugerageze. Asante. Kuko biri mu mugisha w'Imana. Amen. Kadusenga Imana. Data turagushimiye. Turashima izina ryawe rikomeye. Tunejejwe no kuba hano hantu twicaye na mwene data. Natekereje imirimo yawe nsanga iratangaje. Duhereye mu myaka yashize mu 2005 turi mu Burundi, dutekereza ngo ejo wacu azaba hameze hate. Uyu munsi wa none nabyibutse Mana, bintera kugushima. Ndagushimiye kuko wagendanye natwe iyo myaka yose, uturindira mu butayu bukomeye cyane. Uyu munsi wa none tukaba twicaye hano tugushima, tuguhimbaza, tukurata. Uyu ni umurimo wawe washimye kubaho, kandi ni wewe nyirawo. Ukomeze rero ubane natwe, ukomeze utuyobore, ukomeze utuje imbere, utwambike imbaraga kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikintu kiremereye cyane, kandi hano hanze hariho benshi bataramenya kuko wapfuye ukazuka. Iki ni igihe rero tubasha guhaguruka tukabasha gutanga imbaraga zacu. Izo byose rero niwe ubasha kuduheza imbaraga zo kubasha kubikora. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo. Ndagushima ku bikorwa byiza uzukora. Ubundi kandi reka nkwereke iki giterane dufite hano muri Iowa Des Moines. Twahuriye n'ababyeyi bacu, twazanye n'abana bacu kugira ngo turusheho cyane ku imbere y'amaso yawe. Mwami Yesu, turakurarikira kubana natwe imirimo yose iri imbere, uzakomeze wihesha icubahiro. Natwe tuzakomeza tugushime, tuguhimbaze, tukurate. Ndagushimiye kuko uri umunyembaraga. Ndagushima kuko uzubana natwe. Mwami Yesu, ndasabira abagize bose uyu murimo wa Arshe. Urazi impamvu uyu murimo wabayeho. Uzi ibyo dutekereza n'ibyo twifuza. Kuko byose wewe wamaze kubimenya cyane kandi kera. Rero ukomeze utwambike imbaraga zo kubasha gukora cyane. Ndagushimiye Mana kuko wagendanye natwe. Ndasabira umugisha abaririmbyi bose bagize uyu murimo, abayobozi n'abayoborwa, abamama n'abapapa, twese udukomereze mu bumwe no mu rukundo rwawe, kuzageza umunsi uzagaruka uje kutwimura tuja mu bwami bw'Imana. Komeza Mana ubane natwe. Ndasabira umugisha mwene data twabanye mu kiganiro, umuha umugisha kandi ukomeze umwambika imbaraga. Komeza uganze, cubahiro ni cawe none niteka ryose. Amen. Amen.